muriango ni wa 28. Atu ai ni kuchimbira na hata kama ingba ni mutu ela enye hachi ni ngumbao here simba. Si ikienda fujo inakala na vilongozi anji ela pa utu wa kilongozi mwenga mwenye ufahamu na marifa si ni kukala imara. Maskini atesaye maskini adzahala na navula bomu ihalayo mimera na kuricha kahana chakuria. Atu maibandao sheria ni kualika atu ai ela maibirao ni kupingana nao. Atu ai kama elewa hachi ela atu mamalao bwana mana ielewa tototo. Baha maskini arie muaminifu uriko mwangamiki tajiri mwenye ngrambiri. Aibire sheria ni mwana mwenye ufahamu ela akalahi msena wa atoni ni kumwaibisha babaye. Asidishaye maliye pakumala faida bomu anamukusanyira mutu mwingine aoneraye mbazi maskini. Akahalaye kuibira sheria hata mavoyoge ni tukizo. Alongozaye atu ahachi kuhenda mai andagba kahi zawi nawe mwenye ela atu arumwengu mandari timazo. Tajiri ni kuziona ana hekima matoni mwakwe ela maskini mwenye akili ni kumwelewa. Atu ahachi mashindaho kunangu mabomu ela atirere marungararaho atu ni kudzifitsa. Afitsaye dambize kandafanikiwa ela aziungamaye na kuziricha andasamehewa. Baha mutu amwagohaye bwana siku zosi ela auhendaye moyowe kukala mukomu andapata tabu. Mutawali mui atawalaye maskini ahere simba arurumaye hedudubu rishambuliaro atu. Mutawali asie akili ni kwaonera atu sana ela akahalaye mali ya ukengi andatawala pa muda mure. Mutu akigwirwa na kosa rapalaga andakala wa kuchimbira kwenda muhaka kufakwe na mutu yeyosi asijeze kumusaidia. Mutu mrumwengu andakala salama ela mutu mwenye ngira za kombo andagwa gafula. Arimaye mndawe andakala na chakuria kinji ela atuwaye mautu gakipuzi andakala mukia vivi. Mutu mwaminifu andapata baraka nyinji ela mwenye haraka ya kukala tajiri kandakosa pangizwa akili. Kupendelea atu sikudzo ela atu ni kuhenda mai hata kwa kuhombwa kipande cha mukahetu. Mutu wadzidzo ni kuyerera mali hasiho kumanya kukala ukia undampata. Amkanyaye mutu mwisho andakubalika zaidi kuriko yuyahu adzipendekezaye na maneno ga kutsama. Ayaye mali ya babaye hedu ya mameye na kwamba si makosa muhu iye ni msena wa mutu manungi. Mutu wadzidzo ni kutsotsera maneno ela amkuluhiraye bwana andafanikiwa. Ategemeaye akiliye mwenye ni muzuzu ela aishiye kwa hekima andakala salama. Asaidiaye maskini kandahungukirwa ni kitu ela akahalaye kwa lola andalaniwa vivi. Atu atiriri maimaho atu kudzifitsa ela makibwa enye hachi ni kuongezeka.